the interview was conducted by Edubechi. So for Edubechi, maybe I'll be a Michelle. But minim nipana na or kasano ubetumi ama minidin because I just want to mention the pakodi. Minyaya enko obi nim nipana na or kasano boni di extra no comment section like be me there. Because I want to mention the pakodi. And me dey just why me submission. Ya je opoganza ya na dey say Radisha. Mo Eyamo say oman no emranim anasa oman no obia anya obia wom nti emu na oman se mbotomo so for the bechi wona conduct interview no dey na me tie ye no me be try because that time am me ketua bi so na me pese me nya animu de ani tie full interview no. And full interview, no, I don't want to reply you. But now full interview, no, and I'm yes or no, I'll reply you guys. Say, catch it. Boy, now we interview, no. Say me. Senka. Misunya nsani, misuni power reverend obi nasi. Misuni power na so demo. Misuni pa company for mtu ne fo. Mesuni power sa ono na busuyema sa akwa na busuyema de okasa na busuyema ena mesuni power wo adu ba chi wo busuyema nkanya ne se ka reverend obi ene ogia so dem e claim glory me am kwasiafo ma me wate so for adu ba chi the day in my submission me wie no the day I walk for kuase ni kwasia bi e ba be jam platform so say we interview no see nkomo na me do di the day that you bring someone on your platform. So we interview no. Oh, but bomb me deal on platform so no. Ma be cho segi. Asia. I'm being honest with you. Money ma dey friend defamation. Money ma dey friend defamation. Movies any page me. Movies am your bloggers no. Me am not a blogger. Me I'm not a blogger. Me I'm a professional journalist. So what I know what I'm doing. Asia for when I'm the me member mo papa ni din member ni din to ase when the am friend Reverend Obi the day that you guys after sending me the platform a promoting kwasia program number en Kumasi no e ma mo no the day that me link am be interview on station I would the same friends the same video no so me promoting mo program mo jina no so am the man some people and mo bring it the page down. That was the day I decided semi mom DBM because semi bomb over finding we to asia. Obe to taking me on that Marco see your first court. Yes. Because me say Sergeant Boni mo musim. No Kumasi. What am I there friend information? I've never been here on my platform. And my body be man and far Reverend Obi a private life member see her. I did be a member catch on Mubiano, I don't want to come on us or them, and I was job on Tia. No, I send me equal opinion. What about their friend information? Was here, who pay master no, or only a cast with different will be only 2 or 3 cars say, John Dramani Mama and Sao Moja, and Mua. What's here for? What about their friend information? So, what do I just say? Reverend will be in penny for being security for the Asia. Can't see Reverend will be say, so because she security for now, on can't security for the say. Oh, I'm a poor biachana. I'm going to Reverend Obi first. Security be on the Reverend Obi best year in Jimmy for. What Jimmy on? Huh? What Jimmy on? So I go to that extent and farm mama. Who is any pay on Cologne? Everybody, the day I walk for Sebi or no, or mammy that time, or on your papa, not yet told a friend, the pharmacy shop and a home area. Never come and make a contracept to the Siasano. The day I walk for Jimmy for the other platforms. Oh, baby, they do obey Jimmy. Me wa bomi din, tell me penny dino, me penny din. I see no papa name to control one and can be an home or 2 years. Kebega Jimmy for way or men. I'm because of 500 Ghana cities. Was here for you guys cannot tell me pay master know the truth. And no just saw them a claim glory. And no just saw them say prophetic on the buy. Our Ghana.
Mwa uni do the prophetic by. Wasiafo amuni ani wo. Wasiafo amuni ani wo. Wasia makoka asem ntimu jimi. Me say su bie babia mu de mekobia me say su bie say me say Reverend Obi si oni shame so pa John Dramani mama che mwa uni ma dey friend information. Muni ma dey friend information. Go and Google and search for the word defamation. Wasiafo. Muni ma dey friend information. Mu pay master no, mu pay master no. Mu pay master no. Omo na defame the sitting president. That time no a vice president. Wasiafo. No ex-vice president. All of tweets say radio so defame no. Abuwa ye dey go jail court. Huh? Ye dey go jail court. Wasiafo na mu dey na mu betu apart from say mabo pass obi obi nkono nko me person trendy. Nti mu mo pa na mu mra. Na mi say guy na o kasa na bi onko e bema. Na ko se am ye bema. Mi ko face good man wo Kumase. Wasiafo bre Kumase na be hia mo one on one say. Ni enhwe de oye bema. Mwa. Ni enhwe de oye bema. Mo face ma jimi o. Onse ma be jan abo mo papa ndi edin wieda. Yes. Mo onse ma be jan abo mo papa ndi edin wieda. De bia no even me cash impon me show Reverend Obi. Mwa. Asiafo mo face me nim de me. Mo face me nim de me. Huh? Mo face me nim de me. Me friend Reverend Obi. My friend say me papa. Wasia eya catch me say on phone ko court say me sim your friend Reverend Obi. Mwa. Kwaku be pra. Edubachi. Ti o platform so and I yes an kwasia interview no. Wasia wo edubachi kwa na mo. Wo edubachi kwa na mo. Wo edubachi wo na mo. Wasia ni ma dey friend defamation. What do bet one my friend defamation? Wasia Melchizedek ni your friends away so far more quanta any problem police for them police will take videos any pictures any man I'm going to see friends more platforms so wasia for one my friend defamation. You can't defamation any my friend defamation. And I'm going to I'm going to 2 7 I'm going to be Melchizedek one am here chill. Wasia for my friend defamation. Mo be catch me say mo make select naked video mo dey be 2 within some few minutes mo dey 2 kwasiafo when you dey friend information and then say Reverend Obi ne say oh security apparatus and onu mo wan kwache so make select mwa we fi so papa ni dia radio so e catch me make select say ni ti se bu abuwa wate o giant o pro edubachi catch akwa na we interview no me penny din mami. Me penny din menya na picture so aka ho. Asian ko nyanyansa ni mo mabusuam ti so no a. Kenya ni se ko oji abonte kisi Reverend Obi true mu no mwa. Because of 500 Ghana cedis. Ye ni bi o. Me wo do betu ya we. Ye ni bi o. But ye were class. Ye were class. Ye ni ska but ye were class mwa. Asia and na muje onum na tina jimi fo we kwa mo bom nsema no asia ni the same na tina na muje am aso dem e ka se no asia fo sa you guys should bring it on. I will go dirty with you guys. Some man jimi asia now this is the warning. Obi I will cast off most of them. You're very careful. Asia, who name say who throw this warning out there? Adubachi, who name answer why Jimmy? Because who they tell me kasa me name say over pan now small because on what catch me paying. I have evidence of the fact that all catch me so in the 2 eyes. Asia, who just want to throw that warning out there? So be can have someone you careful. Abua now John will be ever be giving my tem or giant pro. Asia me come me Reverend Obi life man. And I'm coming. Me a part of Reverend Obi and perform 24. And can you come back just so them make claim glory? Can you oba just so them make claim glory? No mo sorry, nan obi amfa ne nyehwe o man mu. And no just so them no claim glory. O just so them claim glory. Asia for na come me more life man can and then no nyama to form say. And can Reverend Obi can no nyama to form say.
Wasia wo do bechi. When to be fight towards that camera and say, Ghana, you're going about to a few. Wasia won him defamation. Do you know the word defamation? Won him the meaning of defamation. And more, won him defamation. When I would defame me, Ghana law, a boa. Wasia sano. Who the on any interview someone? Ebe bomi media, I owe so ani, a boa wati. Everybody, we are boa mame wati. We are kwasia pi, won him defamation. O papa na wo je o kissing ass na wo jimi manu wasia ono na kotia hono e ka say Ghana mna so agada mu e dey agada akoto prison o papa ko je o so ono na bom pa am na to prison wasia no defamation won the word defamation won am dey friend defamation aboa o papa na wo kissing true mu no ono wa defame Ghana law mmoa ntwamwa wasia forza I came to insult you guys. I came to insult you guys. I see anybody offend defamation. I see me bobo panidia. Once my bobo dey have a chance, aboni di reader. My jeye juma. Me my jeye juma. Once my chance aboni di reader. No. Koma jing eye juma asia me maka se kwa me tro revenue obi me tro ni din fu se ho me tro ni din fu en fan se ho me tro revenue obi le se ho asia ni ma dey friend defamation eduwachi woni ma dey friend defamation woni ma dey friend defamation asia fo mo na mo friend me ka share me say mo make say the naked video aboa woni defamation. Within a blink of an eye, many naked pictures in Namabonti. What is defamation? Do you know what you call defamation? Asiafo. What is defamation? Asia did then I'm between you bet you answer about police for power, police for my Jimmy. Now I'm a peck a cardia mom no my Jimmy. Asia, one casamumra, you kumas, one casamumra. And I'm can't say, more money letter. What do you call jail court? Moi. Mon can't say somebody me ko jail court will come. Yen said what the family yonku. Yen said what the family yonku. Asianya enye kamima min kabi amambo na abana. Yenya president o wakoma abuan ka revenue obi ko da so namo. Asianka wo adu be ka da so namo. Enye interview o dwan. Ka revenue obi o da so namo. What is defamation? A sitting president that time no ex-vice president. Wasia o papa na wo kisi ni true mu no e bo body jia bonte se ne nsan wo moja o to evidence bi bai o jia bonte ka se anu ase nya se bedu ko bi ne kun ne ba abuo wache asia bi sa no wonim defamation mo defamation asia ya kan se ma mo de papa no ba e den se oni mpanyifo bi hia my foot mpanyifo my foot mwa asia no mo wa defame mo okonwa ya ka defamation woni mo revenue obi defame mo okonwa asia for san woni mo wa defame mo okonwa asia da be no to prove say ahase na bedu kobi koji edro ahase na revenue obofo koji edro ahase na bedu kobi kun ne ba ahase no yese wo da be no to yan sa ehifo no kun say a person asufu ndaka asia na me ka che mo say on pa ne chewa mo ani wu a nka sa nyansa wo na me ka che papa no asia for nyansa ke no just so them e claim glory. Asia Ghana mra e dey agada na ko jira mra anim e dey jeli ma ame no o papa ne be je so no na am ye jeli no asia wonim the word defamation wonim aseche wonim defamation wonim aseche mo ma jimion wonim defamation aseche da be na hu se me na me bo even that guy Jimmy for no come on ko bia na me bo ni di me bo ko bia din the day of ko bia be jira first social media e bo mi din. And I'm born in yes, because I know what I'm doing. I see a force, I know what I'm doing. I see I'm anyone I'm more shame. I see I can never kiss in a tina tomb. Moi, and come on, figure on my tafe. I see a four. Who is be a discount class going on? I do imagine. Who is be a discount class going on? I see I can make a dim quasi a Bolivia. Can never come on. Kappa can know Yama Peda. O giant. Yeah, I don't know if I'm
no your mommy your papa da wi no na first pharmacy shop no o mu wi ani atum nko mommy kwa pay contraceptive yi na gu aboa wakofa kwasia we aba betra honum say first bloggers me I'm not a blogger me I'm not a blogger can pay the achem me I'm not a blogger somebody ma me can net the achem I'm not a blogger asia now me say me mu fi say me say mu sa adwen we me say that ben won say but me a video whereby me bo papa ni din wie anasa me ma ka se won ase am sure ni din fu egu ase anasa me the picture to me chi no say me you see the picture kwa na me near wrong because the picture ni nyam na me ko try at the social media asia no obe je so dem aka asem ade o ka asem me ko record ya na ha me na me ko record ya na kwasiafo me na me ko record ya onu na je na so dem ka so no ka asem no nim nyansa no na adwenya adwuma se eba social media asia na eba social media na me meti wo na mu video no social media na ma fa na ma share equal opinion amwa asiafo nyan kama ya munye nuwo asiafo ba bia na munye emed da boa sia mu fi zo obia na yewe yon asia Melchizedek ene sofo amwakwata nya problem amwakwata anu kwa ma be kan wasem police fo ko tues kama o mu go ye ko mu no ya police fo no dodo na jimi itu dodo na no sori a sika ketua bi na they react as if some nim nyansa as if some nim lomo ye sika ketua bi na push om no mu de nkosesem without even thinking without even knowing what is on the ground koye yo mu video try make the picture de send them asia no one information one to social media or join one defamation. Do you know what we call defamation? Asia aden na police for na nkaza fa nkoto omu page na wadu be tina hade beto na mu de bi ma na tina o join no kwasia na o te abroche no na mu de bi ma na tina aden na wo wadu be chi aden na me se wo mama police for na fa make the video no ene the picture na nkoto omu page asia ni ma dey defend defamation mu ni ma dey defend defamation den na tina nya first that picture no den na tina nya mu ni ma dey defend defamation asiafo munya nkrama ya bua nka na tina tuwe nka mu kisi na as nyan nkrama sia mu figu fa ko mu ko ba ma sa be tafre asiafo sa munya nyawa tu munyu nyu wo do ba che me say the day wo be fa kwasia bia ba page wo be bo mi din wo de wo be che asia mpani wo be che say if I give you that respect na so mpa I will go down with you o twan what asia class ni sofo sia u dia phone so say obi che more than 1 hour aboa on defamation what do bechi u dia phone so say kwamna ne che more than 1 hour e wi che kwasia na u kisi kwamna ne tu mo dwan kraman ba tan aboa on defamation. Do you know what we call defamation? Asia on defamation ka be ka che o papa ne say ko pa John Dramani Mahama chewo en ka che o papa so ko pa John Dramani Mahama chewo kacho opa so pa Ghana fo nyina ene ye constitution on pa chewo asia go papa ne gira hono me se emra na de agada akoto prison ba papa ne be gira wo ka so ono na ma ye de agada akoto prison asia fo obu emra na ntia wo do be chi gira ho ka se Ghana emra bi ania ye bo tu ye kum free asia wo tie emra na nim o man mu a wo defamation. Do you know what we call defamation? The meaning of defamation. Asia minye kwasia fo te semu iti me ka reverend obi asema me boni din po me boni din wie mpo minye kwasia fo te semu ena me ka na ase no me ko for the private life obi e ka du abonte me nkadi go me njimi me nkadi di obi e ka ena why say me nkadi what is on the ground ena me ka je why ena me hweso no ma ka ma asem ma analyze asem no asia fo sa sia ya catch up upon our kissing through the 5 million 10 million na mujim majimiama na from insanten emwa asia for na me feel say that time upon jimiama ni nyanka ene ya kase pempen enka nya bia wato Israel gondan dia mama mu asia for
Asia na me na me Jimmy Muhammad Reverend Obi say ya. Nka me nka me da so tia ho. Asia. Me en me Jimmy Muhammad ni say ya. Nka me ndu na so dan ko si ba ko ma mo kuma say mwa. Aboso awie ay ato instrument ya agum. E ma me dey ma han jijiska. Asia fo. Dey no ya mamo. Asia. Odi awo platforms ebo mbi. Siana munya me sosu nipa me sosu nyansani nko ben Reverend Obi akende keme se nya ne se nko gya na so de claim glory and ohunu se na ni monyam nyina papa o manimu enti o gya so de mo ye ne de prophetic ba ye and a prophetic ne start ye no and a hwan ye and a bishop salim for mo akon e ba so pem adum ni bi asiasem sei asiasem sei unu de prophetic ba sia na me chiwe na me kofa na me ka che wiase ni aso oboa odin tro. Because before somebody catch we are seeing us or one, now we be prove we pour the prophetic bag Ghana. I see how visa to some visa me come out some trust okay. Nine. Yeah. Okoka che so fu bedu kobi. O dia platform so ma wo do be chi no not platforms bi. Asia mo me prove che be bia so bedu kobi ko ekoku ne ba. Mo me che be bia so bedu kobi ko ji eko no moja. Be bia so bedu kobi ekoji adro. Mo me kan che. Asia ka cho papa ne so mpie. No be che be bia Reverend Obo for ko ji adro. Abua Asian defamation. When you want papa na defame mo. Me say mo catch me pain say mo make it like naked video. Asia e dey na naked video no ba bonten. E dey na ba bonten. When defamation. And then papa na nko for make it like afna nko court. And then papa no on one person file suit e for make it like nko court. E me enhwe. Asia fi say o mani e mo dia ho. Ha? Who is o mani e mo dia? Na oni first of all akwata nya asema na police for my kisa deka na no that video na mudi abet so claim glory mo say we defame papa na mo fa ne nko court mi enhwe asiafo o papa ne gina radio so di me kisa deka tem say ni tise bu me kisa ni tise na ntwie asia woni ma dey defend defamation no bi catch be e bi chene say e fa say e be yeti ni mu ane mo dwa mwa nkrama ya mu figu anu ma South Africa asiafo na kenne mube kisi na tina trum mwa ede na feze na tina enya me kisa de arresting picture ne any video no ede no nya mube kanche wiase ne ede no nya Reverend Obi ne kwache no Reverend Obi ne kwache no asia ade no police for the video no police for that amfa ade na anko ya omo platform na mumu je na mu circulate na mumu je na mu circulate Asiada na natina nya. Ede na natina nya. Siamu de no mi abra mo amusumu hu. Asiamu wo papa ne gya so dem. E kese natina. Asia ne you guys and mo bom tema natina. Mmoa nkrama agudie sa mprako. Asiamu figu wo mo konante ba anma sa ba betafre. Munyunyu asiafo. Asia me say ade am betumi aye. Opa wo adu be chi so ye bema. Wo do so ye bema. She wabo to also a do better your bema. Was see, I'm still the Mopam Copa. Near young woman who you me, I can't remember who you am, video. Me, make one person trendy. Me, person trendy. To the more palm on you. I see, I didn't with me. Apart from the Obama for Palm on Jimmy, they don't meet me. I see, I want to let you not come in, sir. Okay, I'm good man. Yeah, Kono Kumasi, Passia Bra Kumasi. I see, I'm not Thursday coming back. I see, I'm not can never Jimmy Sunshine, never had it. A boy watching. Yabiba. Miss Odo a Bema, we a Bema, do it. We a Bema, so you know your mema. We a Bema, Mr. Thursday, me back. My back Thursday. I'll be around down someone Thursday. I see a location, next year me, never booming a minute. I see I never brand, never German him, never say, Uber to me now. I see ya. Yeah, mema, need Thursday, you found face work out, no Obianche. I see a baby, or babu, you couldn't call the bed. Giant. Only a quana interview, only a quana interview. Secretaries are quite some say, so a bear man, or a bear man, or a bear man. Thursday, me back, Thursday. Me back at Thursday. So a bema to send me, so a bema. Oh, me, me, only din, oh, me, German. Asia.
na de o say o ye bema o me jama nim didi matem ne en hwe me nim yenu next week. This is the warning. Obibia will cast of Muslim person. You're very careful. Because a free next week econo. Now we are no mercy for any cripple. A child power day it won't work. Then now I say a penny come on camera to last week and I'm multi corner. Which means say a follow program penny for baby. And truly a lot of things are asiafo de muni mani de bia na panyi bi ena de bia na panyi bi na mo bo pa asia na mo bo amanfo pa mo start se mu panyifo a mo start se mu jimi e wo man mu asia na mo tia no bo ye fe akosua din wo internet so emua asia when akosua no was fighting when akosua no was praising wo papa no then nesi chamwa then nesi siasa no se de bia mo start se mo nim panyifo sia na de bia ina ye nim panyifo sia na de bia nim panyifo sia asia fi so man no panyifo no wo no ma jimi on fi so ma jimi te se mo ha fi se panyifo no wo ma jimi wo fe shadow memory te se mo fi se o ma lose memory te se mo asiafo sia me se me chama de be mo hu ne se me I'm not a blogger any me page e promote team sa program kwasia program na mo be en Kumasi no wo do be chia also phone with you and I'm a J permission free one because that time now Reverend Obi I can't say me pain say only the 2 eyes I got permission from you and I'm this sub and I'm go ahead and I'm the promotion no e to me page so that me promote man me promoting program you came to my own station and I'm the boss kasa no ye interview asia interview papa no koyeye kan sem o je okoja radio so kokekan that time I said no daddy say me mo dey eko biebie ni nsem no kekan ni mu a emfa baby okekan nsem say dey be ya ma program na I successful okoja o ka so obi ewu 3 days okonyane no na one side kwa abon hu okonyane no asia fi say ene ya nka me fa video no me analyze ma ewiase nya hu so oboa and I'm promoting first a program no ma and yes successful we program ni wie no and I'm use the same video now me page e promote ma no the same video no and I'm use you na mo e shut first the page down because my mama me jimi amamo ma tafi mutu mu kwasiafo my bone ma ka say papa nti mo start say mu jimi and I'm bring the page down that was the day me can pay the actual me show down me yes that was the day I said to myself okay so what it means is that they can use me they can use even if a run against me say my papa pani din and she say yes that was the day I started using Reverend Obi for the man asia me show nyanse wom that was the day me I started using Reverend Obi even me caption bia obi ponko check we Facebook the mbepa caption bia meme bia me show Reverend Obi yes do onim no enim nti dem fa me no na ma show Reverend Obi na me dey me caption me body di ku am say me papa no na ma ka Reverend Obi asiafo ofi say majimi on ofi say majimi ofi say majimi no in jimi ye ti mo fa video no na mo de court na mo say mo the good man court mo nso say good man say Reverend Obi emwa ni en fa Reverend Obi ko ni media court ni en face ni en hwese papa no the Reverend Obi aboa. That was the day I decided to send money the way because I didn't want it once I mean your mother say me Jimmy man there e dey I no be taking me on asia and I'm lie low man and I'm used to devil for man more also my own say omo kind of private life and my kabida and e be I say also my cast say me that no I always analyze some of the other two social media this me Jimmy on sia me se kwasia na aduba to interview no kwasia na we interview no mam ni din e me yasem ni din me peni din me nya no picture kwan ka me pe me the picture so be to so me peni din the picture o ma me ti ase a na ka show ma me say mistake pa and why no
asia sa o maame kwa apono asia na nko o papa edi o maame nanka anya bia no ho ba na otufrim anazo eba wie no e na anya bia o maame ko pharmacy so okwa kopa adura no e na okoye nanka drugstore ne ntumu a asia nka kwasia we ko da so na mo gokoye no konya bia o maame na nani ha asia we nka ne ko ja isu interview asia sa no ko oja internet ye interview okoye nanka konya bi o maame ko a drugstore no e na nkokonya anyi se yitu eguo ana contraceptive no owi ya okoye ni atum abuwa nya ne se nka kwasia sa no je on ma we interview no okoye na nkokonya bia sia ena ke yi ni tugu ya kanya ne se ne oje onu ma 5 million 10 million tino o kisi revenue obi trum muwa asia fo nkraman mu figu onu ma tafe asia den na mo na ti na mfanye mo den na mo na ti na nye wo social media asia me simo nim the word defamation catch revenue obi sa do ba ji catch revenue obi sa me say so oni be dia defamation suit wa on konka kan share revenue the president ni die ne hia asia Uncle President Chow. Me say until the day I will be President Chow. Me yana some kanda. Asia for. Ome che baby o president na okoku ni pa na ne nsan wo moja. Asia papa na be ka asasem. Aboa. Unum defamation. Ye ka defamation a. Ene so be dire wiase nya say President Mahama ensan wo moja. President Mahama esunfunda ka kwasia. Ojan. Kraman. Prakoba aboa unim defamation the word defamation una se che ka che kwasia na we interview ne say on go on na me change defamation as che kwasia ne se kotre on ma o defend revenue obi no aboa o me che baby a first John Dramani Mahama president ebo mo di koku ni pa na nsa wo moja o me che baby a no of so fundaka kwasia fo amuni ani wo o me che baby a sofo bedu ko bi koku ni ba mwa ma papa na me che baby a reverend obofo ko ji aduro asia o me che baby o ko ji aduro no ka che papa ka che reverend obi se me say so si oni media o ye be mo no ankasa mra kuma ase me face me ma ne mo pa se mo sim bebo pa me se me pese me trendy mo pa no mo mra me ro me hu nyina ne e fan to social media me kwa pese me trendy asia me kwa me nyoba me di no ntanya bi oba me hu me kote kwa bia na watwa ma me mwa asia fo de omuni mani aboa de omuni mani asia apart from that dey na munimie apart from that dey na munimie apart from this sa criminality ni kwasi asem apart from that dey na munimie asia papa no betunya kokot so obi adi femu no reverend obi betunya kokot se me kisa da kadi femu no reverend obi betunya kokot se me kisa da kadi femu no asia na defamation asia na vise obi ani ene kokot asia na se edu nkati akan any idiot can go to court asia bia betunya kokot asia ba betunya to ayampia aboa beche kwanya mo fa so am de me kisa da naked video beto up one thing unim defamation do you know what you call defamation asia for unim defamation and if no konya ne bedroom picture no asia how did it come on the internet who do beche asia beche because me see me mo catch me pain I was on phone with you guys asia for beche kwanya fa so that a picture no beto on internet so asia unim defamation asia so for say out on e ya to so me so for e do beto ya boa ma me wate asia o the next time ko for bi kwasia bi e betra o kwasia platform no so say wo ye ni interview no o mebo mi din na je ho asia for asia na wo do beto wo mi so nyansa ni wo obusua ma e na nka me ben revenue obi aboa ne say kene o to no claim glory ne say kene revenue obi na ni monyam ni atofo ho na bu no o man ni Mane bunu. Sia. Vise ni page mi o. Unde etia mi mboni di. Sia mi yusu revenue obi na de ma no. Mo fa me court. Mwa. Sia fo mo figu on ma tafe kwa sia. Enye sem ne nka. Se mo e kwan ben na tina fa so nya ye fe Mekisedek. Sa police for video no. Any picture de na tina nya. Sia. Mo na mo ko che no. Mo na ma police for call no. Eye so for mo akwata.
Asia, every time on ba fan wo Kumasi, 19 on ba fan wo Kumasi, police car never. Na so for mo content you na drive police car. Asia mumu ni mu mache. Arrest mu ni mu mache. Arrest mu ni mu mache. Asia, police for a video on taking pictures. I don't know my phone control page. But mo na mo je e na mo de ma na tina. Asia na kanya mo nya nkramai e na nya nkramai agudie na mudi e na nya jimi na adoko mo na mo jimi a. Asia e na nya nkramai agudie mo nso mo figuo mo ba ko nante aba na sa ba tafre mo nyu nyunu. Asia kana tina yo bi a se kan boni din. Kana tina yo bi a se kan boni din. Asia kana tina yo bi a se kan boni din. Mo nyu nyunu ate. Mo nya nyan siafo. Me say, on se me can, me tu bo to bia din, on se me tu bo din yes. And no adu enchi, me bo din ne because o kwasia te se o, na agwo won ko fa kwasia mpanyi be gian platforms. And na mo bo me din na o je ho. Asia. And that is why I mention your name. On the papa ma bo din we. No, me jimi. The day papa no so ba be gian na so dem be bo me din, a be di matem no, ma bo din we wa ha. Asia. To file defamation suit, and ma file against you no so. Moi, vis me Jimmy on. Kobia de me say the day me starting work Kobia din so Jimmy. Eh day Kobia me down internet social media. E bo mi din. O bo mi din. Yes. Sia. Mi dia phone so. Wo do be chi mi dia phone so. O say obi che more than 1 hour. Asia sofo. O say obi che more than 1 hour. Come about time. Who we che na o kisi ni pa corner ass. And I'm saying I with Jimmy. Because me to be say obi to that extent. And say we any pakona and konko come. No, I will not do that. Me kramai. Me preko. Asiafo. Asia. My Jimmy, before that, Mumusa mo papa ne say, na den na kosia ye ma no. Asiafo, nanka on metanisi mi image on. Ha? On metanisi mi image. Asia, Mumusa mo papa ne say den na no akosia ye ma no. Den na akosia ye ma no. Asia no de mu afi. Mo tse on ma ye be ba mtimi bia na mo ka. Mu kobusa papa ne say Kobusa the only friend no. Kobusa Reverend Obi say, den na akosia eyema no. Den na akosia eyema no. Go and ask him. Den na akosia eyema no. Asia, he was using the lady. I destroy amount for. I can cancel share and 7 new channel. I say amount for ministry. Asia na come we no. Me na ko family me so. Mwa. Asia fo amumu nim some of them me kwa ba chef form. O chamba ko tintos. Nkurasefo asiafo abodi emu nsemu fo mwa me kwa TikTok live o dem di mbesi a kwasiafo mu ko busa papa no se den na akosua e ma no asia mu yusu ko fo ma difemu amanfo wie na mu tie om na so de ba mo so asia na mo ba bontia be play victim na mo ba bontia be play victim asia nye ne se ne mu John make isi na Tina ask no how many times and na mo fiaguo mo ne na Tina fiaguo na mo ko ba na mu nyama ba be tafe na mo sa akọ na ma sa ba na ba be tafe asia mu go to that extent mo de oil nya ebo form e kese na Tina na busua asia fo nso wi e chede na esi ne de na sie asia and mu John ade interview social media na if adenya say or tarnish asia dey image ya kaso obi tarnish obi image unim image asia na mu image be na mo image be mu image ni dey mo fa meto abonti na obi an mu image be na mo sia wo emi ya say wa we interview mi ni mu din emi ya sia mpanyi Yeah, the money money on Jimmy. Or file the suit against one. Or no better file suit against you. I say for or no better file suit against you. And I want to go patch on there Jimmy be. Jimmy Gram. Kwasi animu. Why member kwasi afua, akwasi money bearman and nam.
Nti muntumi nka no kwenche no. Asiafo. My mema nkwasiafo. Mo ne bema na nam. Muntumi nka no kwenche no. Asia de be mo ato aduane adi nti. Mu jimi mo yi munyansa atofo na mutietia so. E na mo de mo kan bu tietia so moa. Same question some of the bloggers do, including Melchizedek and EJS saying, Jimmy Ford, no, is a good man. Why will you sit down and allow the man to Adubachi, or can now say, yeah, mo, Asiasofo, na me, Adubachi, me, say, and there you came. But moment saying, the ain't a reverend obi, at one say. On it, first, and penny for two, and then penny for BTA, and a security for penny for BTA, and over take your mouth for Asia, Duncan Williams at one. One Akubundi. Reverend Mensa Tabin at one. One Bundi, Asia and Silver Pan over Janum. So on Sran, Cobo, Reverend Mensa Tabin. But not to try young pion, I saw them. On Sran, Combody Dimian. But John went to try young pia. So no on Sran, Ombody Dimian. Asia Reverend Mensa Tabe come Kobie, Bank Kwamani Guye, and they among for Kwaboni D class still they still put some respect on his name. Asia for so panel me, and come a bano, and I'm a come home to the phone. And even in as much as people are even tarnishing Nidino, and come and say Kobe Boni D class still got respect that to Nidiso. Asia Reverend Mensa Tabe, only Kobie Bank, and a bank in a Guye, among for Sika position. No a board member, no a board chair. Asia. And so when I see a board Reverend Mensa Tabe Dia, or bet you are body dinner, or the respect that to so. Yes. In as much as we be Juma, or the so they are so sickle, so the Wako be Juma, and Juma no good. Fine. I bind in Sato, so no problem. Sikabia and Koye, no problem. But still, people are still respecting this man. Asia for. Se me munya me sasu nipa mo papa ne nchen munya me sasu nipa wo adu ba chi wo busuam munya me sasu nipa o ka kwasia na oni ne ye interview no o ma me abusuam a kanya ne se ke no di social media ye man 5 million no o jim no post kraman wo adu ba chi munya me sasu nipa wo busuam a ana munya me sasu nipa so ben wa asia ka unko jija ba bi nka se Ghana amrania enko twetwo no. So nyanyansani ti seme wo abrabo ma ka wonya sa nkwase ade ne da ka me dance abonten ya sa jimisem ne da so nyanyansani a no ben me ti nyansani ti seme ena no ben wo abrabo ma asia ba wuchitu ho na ben ko bia na ben jimifo na ben asia nti wona betufu ena wuchitu na moan na wuchitu because of wine papa no Reverend Obi kwasiafo papa no onyanyansani ti seme e na brabo ma nko me dia bonten kase agada a che no Ghana mrane na di no e me onkom di na no nkase ono e ono na am ye di na tum no ko me dia won kasa nkwase ase no asia onyanyansani wo na brabo m e otu ne fote seme a e na wo na brabo ma nka me kan chance papa yanko agada afie e ma police for mechi no ka no do that asia and in your interview na mo ye no I say I Bebe no entumi nkan nkemofo asem because they come up aboa o papa no na kwhye nkom e won nkemofo ho e na nkemofo ba no so adenti efiri ho on se chief imam nkom bie miehwe so e be ma on se chief imam nkom bie miehwe asiafo awi eche no nam no pache odi nantwie na kopa ache wo asia na kenya asem ne nka upon all defamation ade ma President John Dramani Mahama aboa so ne nko ohia jata so do akọ panic jata na nko hia God, who the chief man, who the name ko chief man, what ka President Mahama here jata. So ba ko team room jata dia breno. And son na na kuma 20 em. Asiafo mu ni ani wo. Who the defamation? Do you know what we call defamation? Everybody, who the ma dey defend defamation? Who dey me say. Mama san te say what the kwase bia betra platform so interview. Who beti. Asiasofo. You respect mama won't pay. Mama san tun say what the kwase bi abetra o platform so e bom din obeti sia onim defamation o papa na mudi na chi o mam 5 million 10 million mu jimi ma no onu nti mu jimi me say kobusa papa na say o me che baby a John Dramani mama kokun nipa na moja won nsa o me che asia the video is still there
On Monyan for no quiet the certain president. You can't be your image, your own image. We are talking about a president of the land. A president, why a vice president? Why is that already president? No accord samba. Asia, John Dramani Mama wouldn't ne sasso, a better said that lumba. We don't have any beam. Yes, I'm telling you, Opa Bunde too. Say John Dramani Mama, Yametu Safeno. How are John Dramani Mama, a vice president or a president? No quiet, ne Ghana for Sako fan buying, yen sasso beam. Asia, on pona a casse or imager, a fibo, no, Asia, upon to be general radio so, any TV so, everyone can say when then someone moja, and more. Asia, I'm a catcher and say, Omo and Papa Panichawa, Asia for Mujo Mega. Mujo Mega. I'll say it today, tomorrow, and ever. Asia, na street TV bay, police in bay, and all men in Masaya. Asia, only back on this case, Saturday, or because of that, you got you good man, you got you my kiss at it. Asia for. No kumasi mumecheme. No kumasi mumecheme. Me say I'm ready. Me come present me trendy. Somebody have the money. Is here be chini pana. Me akora am doing sabe cause mo fan ko fungu say no mo twam picture. Na mo fan to tum social media handles so. Asia for. Na mo fan jama so dem. Asia na nya asem ye nka. Me kisa dek no ene so form akwata nya asem a mu di claim glory. Asia mu di claim glory. Ade ye na ko je. Ye ni ko je. Ana wako wi ade. Oko wi ade. Eye mentemu ase. Sofo na kana asem. Ena makisa de control ene de man. Ena sofo no be di na tell no so ka bi che no. Ena sofo na akofa police force o mo nkoche no. Mo de to claim glory. Glory na mo temu claim na ene de. Se mo onyansa glory be ne Glory be ne Makisa de ye ni ato afiase. Ye na to afiase. Asia ne ye de to afiase ye mra na de na to afiase nyamo. Eye mra na de na to afiase. Asia Matina say Ghana mrani agada edi na to afiase a muji won say e ma papa na wo defend no e be gia won say me na me de to afiase kwasiafo asia na say Ghana mrani a na say mra no e so no ni botom asia say e mpanyifo bi ni na tena say asia mpanyifo my foot mwa Prophet has the commission member all the time, and then sometimes I ask myself, say, what are the lawyers doing? Asia say you also nipa. So feel say, we nipa. So feel say, lawyers na entumi nya bibia. Go and hire a lawyer. Lawyers do mabu. Kopel lawyer. Na fa be James say you to obi asem di. Anamwa, obi to obi asem no wa je asem na sinas. Kopel lawyer. Go hire lawyer for the bra. Asia na visa lawyer so mu nim say kwa e de ko no say ni power ye the good man na kwa omo ni din friends omo ni din friends e din wi nti kwa e de ko den say Mekisa dek ne de kwa ye de Mekisa dek ye ko file suit against Mekisa dek of the defamation there me say I will testify to the fact that and I will prove it. Asia for I will prove it. Yes, I will prove it. Say mo catch me say Mo Mekisa dek naked video, naked picture, and to say man kasa nche na mo de beto obonten and the 24 hours am post here. Mo na mo catch me. We on phone, mo na mo catch me. Asia Ojan, I will prove it. Ni ehwe de defamatory. And I say defamation. Ni ehwe de word defame na nyonko. Ni ehwe de word defame na nyonko. I will prove it. Me we are saying you are the film na nyonko. Ye share the word film na nyonko. Now we say baby am konya in the bedroom picture na never true. Because and then the profile page. Oh Google and that your first the archives no. Now we say baby am konya ya mo never true. E kwa mfa so amunya. Ah mo never true. Asia ni ma kyerɛ mo kwan ye fa dance ya kyerɛ sɛ mo na mo de to abonten ni ma kyerɛ mo dance wo mo kyerɛ mo na mo de to abonten the video is still there. Asia o papa no betu ya file defamation suit against someone ono betu ya sa de ye ko obi a we defame obi a ono o betu ya sa no so obi a defame no to ne kokot ono o papa no betu ya sa o papa no betu ya sa Asia, mama chem one video a me. Matana say defame papa no. Mama me one video. Asia me I always prove
by the voice. My analysis on my same opinion, and nobody can stop me from my opinion. I see a form of Jimmy. Munyansa, Messi Munyansa, at semi, oh, camp one of my Kenyan second bloggers, Mubo Mudia, Passia, Namasano Marco Diago, bloggers Eddie Femu, Messi, a can my mama example, Reverend Mensa Tabel, Nancy upon the troll shade man when I saw them, or so to a more panidi. Maybe the dinner example. I see upon everything, and then Obi Bob Reverend Mensa Tabel, all the respect that to so, all the respect that to so, upon everything, all the respect that to so. Asiana kai mo papa ne ko bie bank e na gu ya on bie bank ko ngu ko na obi de ne de Ghana e na obi de ne den e Ghana asia mo de munima ne e na obi sheche e na obi sheche asiafo mo ne anu moa sia mo ko amtumi nya no e tena ho e didi e fence Dr. Mawuba o mi ane ne we atem asiafo sa e de mo sa mo kwasia page no e na yes adwuma moa Adea obi kasama baumia enti zanipa no wabeka seti am tumunti bi da asia mu koko paye eko use aso ne platform eko trance mema kwasiafo mu kodidi baumia ene ne reatem moa asia na nkame me kamo camp no ena anya bia mu onyansani tisemi a asia na mema yesa nkwasia de no mema yesa nkwasia de no ka wodo beji kwasia wo kwasia sofo kame mu abetutu wo kamrem Unya nyansani ti seme oh abrabo mu a asia kenyan se ka di tuo be che o kamera mu asia ka be mema di tuo be che o kamera me kra cho se papa we ejimi sem edu be che enjimi can not allow you se fa tuo be che o kamera mu asia me tie won se me di tuo be che kamera mu da ha se mu tuo a won se me di tuo be che kamera mu da me njimi ye me nim nyansanti me fa tuo be che kamera mu asia nko na otu o walan se o Ghana ha nko na otu o walan se o Ghana asia ba Nkwa na otu online sisi. Ha? Tikanya nyansani ti seme. E wo wabrabo ma. Asia nka me ma mfa tuo e me kire camera mu. Ka me ma mfa tuo e me si camera mu en fa nkire. Kanya nyansani wo ma e wo wabrabo ma. Asia sofu. Ode. Mama zanti mi di bi mu page so. Asia, the same kwasia de no omitumi fan ko Muslims no. O papa na mu kwa de ko Muslims so dey see yet komo a na papa no kwasia nkom hye o hye o komo a o de ko Muslims so ne watu ya chief man kom biem. Mmoa asia fo mo ka asem ne dam refi. Asia fo mpreko. Nkraman. Asia papa no na di kan start ye. Se no onsura onko hye chief man kom biem yenhwe. On a silk say chief mamma come, a man net and come for ban so. Almost say what you have of a pandibium. Asia. Now so be a blogger bit baby. Now offense one can't and come for Asama and only one again. Opa panel noon to what be Jaffon so. What be Jay interviews with Jimino or no Okobo chief mamma dean. A few or chief mam dibium. On body dibium yen. On body dibium yen. Asia for. If you have for Mamma Famusia, maybe any good man Benjamin. God bless. Me go TikTok live. See for money any who today. Me everywhere me say akwana interview no kwase na interview no. Me say me penny din. Unya ni din a wo do be chi na nkasa fama me. And I'll come second time for you guys. Me pa akwana din sa akwana interview kwase na interview no. Kwase ni ba na interview no. Asia de o ma me enu no say okoye na for draft on ya tum no. Asia me penny din. Meeting any good man Benjamin. Fabulous. Everybody say, "Nyame ado ocha." Mo bro ni be di adwuma die no, me ma me a che die no. E be ba so. Me busum to che be lunch. E be lunch mo bro ni be di den e be lunch. Na bibia kama. Me ene no, what me buy for mo because me ocha me lunch mo bro ni be di. Nti na ese me ban for you guys and sign ocha my lunch mo bro ni be di. Sia for. Sia me be mo bro ni be di. Ka che o papa ne say aso e collection ni ade no on fa tonto ma fa ma e kuna fo no ne e be chen Mother's Day asia
nyamesa so nipa nyansa ni wona ne nchen a nkasa ne ma we ne mema ode aso sika na ye twan ebja bo nyame adu o chen lunch ne ba so dende lunch ne ba so o chen nyame adu ma ye benya General Melchizedek e wa no so ye ne bebo nkomo recently mentimo ase bo ne sofo am akwata ntem e ma papa no so e bo mode fa police force o mo nko chen na more but all the same no and is and so no never be wom because your police for the nyanzem so wuska is a wuska the name say the akabi ha na yomugu yes the nyanzo wuska because police for no how mo the act here to say yes sika su you know they were acting according to sikana I win but notwithstanding nyame adom me no ka General Melchizedek ofie yes ofie you know the kama yes do pictures and videos now yes police for now omo an take here yes omo an take here you know dem a see afon so omo post do you say na ti na nya bi e di jimi a sanity ono se be di ka say ontumi nja jimi ne da odi be ko wum na ti na odi be ko me na mo fa na odi be ko wum ontumi nja jimi ne da ono o man say remote control ontumi nja da nti sanity jebja for sa pepenete nti de bia obegu so kisi revenue obi true musa natina de bia obe kisi ni true musa so wajimi nti no o kisi ni true munya na kese so ye adwuma o natina Bible say ye janu na ye boni oni me na ye tua hoka wadwene yo say de na ye o ti abrochi tie no ano kese no when jai jimi na be ye adwuma wo ma so wajimi I'm being honest with you when jai jimi na o jimi ma revenue obi na kese na o kese wo na so de be ye adwuma wo ma so me na mkan chiro odi gusuwa ne jimi ye kan oba be jimi on social media emfa me ho gusuwa ne jimi ma revenue bi sa odi jimi ma na sa emfa me ho because me se wo o ma ye o se remote control nti be gusuwa jimi am sa odi be ko wuom na e ye o se wo hunu nwa awie nti no odi anya kase nya adwuma wo so me se famaki ba bi hwe say okay lamentations I was here janu na ye bone menne ye ne tua hoka natina I'm being honest with you if you are not careful when jai jimi na wo jimi revenue obi na so when jai jimi na de biada sa ne case be guso ye adwuma udi agoma ba be soasa case udi agoma ba be soasa case sia nka meme ne wa na nka wo nyansani bi wo obra bom ti sebia nka the moment obe kan cho say be jimi ma no be kan cho say catch papa ne say on go back and call reverse case no ye no na so dem na san wa jimi ama wa jimi ntin wa hu me say wo de be ko wu udi agoma ba be soasa case say ruade ehu ma bobo o ma be soasa case to de gusuwa ne jimi ma along the line ye we no be rewrem trend ni be rewrem den me hu say agada abana nya time because agada munzo buy no we auntie so you guys are not serious and me hu say software siama and o just saw them to ayampia no che say okay no problem me dey ma be kan dey akiro go munyina na amote wono ma enne agada amaame uji wonum eklemu ena nyame adu ho afofie ensorima mututu powder na ebi su na ebi yewe mo me nka no kwanchem ti munyina no na munim se de maame ne ye no betumi na to amaniem ma mu bia no na wonyansa so betumi aka akere no mewa enna mo so ni jimi sem so ene ye okoba ye no ene munya ene awurade ene empaibo ene awurade atie empaibo nya awurade bia na atie empaibo e yo man no mra na hu mobo tinie e yo man no mra na hu o maame no mobo man no mra na hu agada mobo wesi ama o man no mra na hu re mobo ne ore ba no wasa ko gya so de tutu ayampia ne wa no nim se de ore ye no betu na ko afiase ba wa hu nyansa so betu no fu and no buy no and I me kono kwa na me kopedi kwa na no wa quotation abo na o de abo no draw so na ze chese that day ma me nko o de munjimi o de munguswa ma munsua bibia na de munguswa wa na de munguswa ze bia na social media there are some things and they buy so Bible and o twa so down hia asi so ye bibi munguso na dey free one man to call munsa mejimi
ye de me de me se me ka no kwede a kire no opa ote amu na emfa me ho enne me de me de ma agada e ne ma sa at least no te se kwa na ne nkola nketwa no edume bi na mu hu ne se won kola nti se maame na echi a se se yesi do twa sanim se na echi a o chia mo ntren no wo esia so fo esia ma wenne una ye be ma se me mpedi asa ahyase no na woni ano ko maame na brabo ma e do time ye de maame no ko to hu no una no aba be maame na ni da so no aba be ni tipeja fo una aba ye maame ne re chechirefo nti ne nyame adom wanya upper hand o maame no so na de Jimmy bi say ba entrance na stop na nkasa me de mintumi refo na nsan stop na de Jimmy ne nsan mra na Jimmy ne nsan ba bie ma ye nya atikom a ye behwe emzia everybody shanipa. This is the bitter truth, not the comfortable lies. Meantime obia me di any good man Benjamin God bless because we see am say kan ye bia no we e na otu ne fo a utikwa na ye ne yanfo anka ho we na we na otu ne fo a kanya ne zen kene reverend obi begira honom e ka so ono ne me Ghana mra no ono ne me de ori koto afiase na ni ba no so ni ori ba fi na afa na ni atwa o na ni ewu na ohu de onye no but o ti abonti na o claim glory Modiamu ebegusu aka no kwa no what I say in a professional way me do attempt me ori ba ye jimi sama ma ka chos ade o ye jimi sama umuna e wa wasama